روش بروش بهای کلوپلان و پیتیوین جیانه بر ببلند بونه دچن اوه چنده جی کاریگری که یسر جین و جیارا ولاتیان لایکی بلند بونه بهای بانزین و قیران غازا مالان و لایکی دیتر بلند بونه بهای آری و پیتیوین خوارنه اوه چنده کاریگری که یسر جیارا بشکا زورا ولاتیان نخاسمه تخا هجارو کم درآمد وڵاتیان ئاکرێژی لە هەمبەر وان گرانبوونان دنیگەرانن. راستی تشت روز به روز گرانتره. اولش بارگرونیه که به حالاتیت ما یعنی ام روزانه اتناف خلقی خود داد باجر دا عالم گله گلوگاو زاد کردن گلک تشتی گران بی وکو مثلا بو ارزاقی بیجین ارزاق یه گران بی خود برای تحصیلی وقت کرده پانزین روز رو به روز و گرانه بیتن اینو که ویگاوی دانه چی دیتسینه سرای حتی ما پانزینه تیکن یعنی روز کدیجه شور کن حتی پانزینه تا سهاره کن دانه چی زحمتش گران او بری انتخاب یعنی گرانتر و بشتی انتخاب غاز پانزین دی راستی اوه زور تأثیر الفقیریات کرن اما داخوزیه که های الحکومت الخالكيش خو تاجرا ابي تشتي خالكي جرانا كان بانزينه يل دربتت ناف خوش دوبيت يعني برا خوب دنا كاخر مواطن يعني خر علماء هجاره يعني زوني ابدنا خوشيتين ابتين يعني برپرسê çavdêriya bazirganî li qaymaqamiya Qeza Akrê diyar diket ku çendîn eger hene bû bilindbûna bihayê wan pêtiviyan û li hemûyan diyartir bilindkirina rêja risûmatên gumrikan. Her wiha diyar diket ku desalata çareserkirina vê bilindbûna bihayê di destên wadan nîne belku pêtiviya hikûmet li ser astên bilind vê yekê kontrol biket. راستی اف گرانیا کو الواد ماهیان دوان چند هیوید بوریدا بوریدا چند اگرک هنه ایکش وان دا کفتنا بهای دینار عراقی برانبر دلاری اگر دوی او دولتت امن کلوپلت خویت خوارنه و همو کلوپلن دیکه وکو سوتمانی و کلوپلن جدا کو هاوردت کن بهای بونمونه لیره ترکی و تومن ایرانی جی دا کفتیه برانبر دلاری اوجید بیته هوکاره که دیکه دیسان ایکل اگر دیکه او بلند کرنا رجا با جه او تیتا سپاندن سروان کلوپلت هنه هاورده کرن کو او جیل دم بوری پیشی ساله که کو او بریال سرهاد بودن ویگاوی براستی وکو بوچون بیت نگنجیتن دگل وی باردوخی کو ویگاوی تی دا کفتنا با های دینار عراقی و لیره ترکیش کسناوی و دگل تومنی لەvê bilindbûna bihayê û qeyranên banzînê û gaza malan û bilindbûna bihayê wan bû du hindîberî helbijartinan pisyarên zûr lalî welatiyan dirûst kirîne û ew zûr nîgeran kirîne. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Akrê.